Koş bol menin mektebim, bu vakit geldi bizdeyiz. Bilim unutpaysın bizdi, söyüp büyümenin mektebi. Bilimde öttü 11 yıl, götürücü bolduk biz. Geleceğe yol açtık, rahmatımды aytamын. Menin ekinçiyim, menin mektebim. Mektebim menin sıymıktanı kelemir. Respublika bizda eng mıқты mektep. Kırgızstandın bardık çaşıcıları berişet sıymıktanan bu mektepte okuğanıma. Ökünдөймүн 11 жылымды арнағаныма. Умтулабыз алға ғана. Эч турбайбыз биз бир ордубузда. Мына эми карасаң жаркыраган күндө башкача сезимдер толот жүрөктөрдө. Алгачкы жолу мектепке келгенде чексиз ак сезимге бөлөнгөнүм эсимде. Кайрадан айланып сентябрь айы келгенде кучагыңды тоскойсуң мектебим бизге. Сүйүктүү менин мектебим, кош бол кичи мекеним, убакыт келди биздин. Koş bol menin mektebim, bu vakit geldi bizdeyiz. Bilim unutpaysın bizdi, söyüp büyümenin mektebim. Bilimde öttü 11 yıl, götürücü bolduk biz. Geleceğe yol açtık, rahmatımды aytamын. Oturamın esep keçi ele kıçırаны. Birinci kasga kelgem algaçkı mugallimime gül berip Pero kayrattan ötüptür aylar жылдар. Mına bir kasты бүтүрүп жатабыз. Бирок сени сүйүктүү мектебим, эч качан унутпайбыз. Ынтымакка үйрөттүң, ар бир окуучуга келечек жолун көрсөттүң. Рахмат айтып кетемин Абиреже агага, бизге чыдап мээрдиңерди аябадыңар. Тарбия берип экинчи эне болдуңар. Турмушка өз алдынча кадам таштаган турабыз. Мектептен алган билими бизге таянабыз. Экинчи эне болдуңар. Урматтуу мугалимдер, байкесиңди болуп жүрдүк классташтар менен. 60 гимназия менен жүрөгүмө бол сен ардайым. Мен бул мектепти бүтүрүп жаткандыгыма сыймыктанамын. Koş bol menin